tvrdih klanaca, sa njih vrata nijednoga nije, do nesrećne ljube anđelije. Dok ne dođe od carske umore, se izgled sokola i njegove dvore. U kulu se visoko zatvori, a znaka ga nesuđena gori. Tako prođe za neđelju dana, gori sve krakece gašće pada, dok mu nije zavarala oči, pa u taru sa bedema skoči, opralja gu sa svojega lica i postade vino brodarica. Posle ovog grijeha Kecegova, sin Vladislav s ocem zaratova, mlađi Vlatko i Ljuba Jelena, ratovaše za dugo vremena, za godinu skopiše primirje, no talika starog više nije, kad ne sloga u kući zavlada, to je onda nada, volena nada. Smrtu brzo pregrabi Kecega, u novome Hrvatskog njega. Tako mu se ni za grob ne znava, zato mu je potamnjela slava. Znovu radija gore dočeka, da mu bruka živi do vijeka. Onda priča vila sa planina, za sudbinu tri njegova sina. O najmlađem kažu je Stepanu, da pobježe pod skute sultanu, postapaša pa se po islami, a braća mu ostadoše sami, zbog države i vladarske moći, pa moraše u izgnanstvo poći, da ih gradska ruka ne pogubi, tako im se